parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pon hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise daga jing ipu iping bada ke jing riublei shimbenta shidrem ke pai ba riungai jong ke balang Catholic ke bahap hapo ka Umsning Parish Haripoi district bat ke balong na baro henriu teli ke sub district hagne ke procession Eucharist ke balong ha ke sing utrai ke baladem kata ha ke arpo henriu teri ukulalong kon arjar arpsan ha Church of Mary the Mother of God Umsning Parish Hagte kesengi Most Reverend Bishop Wilbert Marwen ubade Bishop jongga jelan yang ba nongston ulalong kongsan ban penbenta ya kamas bakhoj hagajing sendan lang jong Reverend Father Pius Syadam ubade Parish Priest jong Umsning Parish Father Edward Stan Assistant Parish Priest Umsning Parish Father Lawrence Carluni Father Hieronymus Lengdok Lengkhoi Father Melansius Tado Father Tabor Lengdok bat kiwe kentup de ya ki reuniam sister nagi sang baper bat ki brother Haka jing dan langru jong ki riu rang ba kathan ki bala syakot ngobha ki bakentup ya uba Rocky Kelau belang chairman jong Umsning Town Dorbar uba Rocky Marwen uba Carlos Kharkongor uba Niki Khartangmau uba Steining S Nongbri uba Clement Maulong kinong kit kam ga PPC bat kiwe hadin ga mas bakhoj lale boram ro ya ki riuniam ki bakentup nadu bishop ki father ki sister ki brother bat hakan opai singipan lasdang gajingnya procession Eucharist balaya hausodong jong sorit Umsning barok away kabalai shimpenta lagi sub district baper ki bahap hapo ko Umsning Parish dan kepala bakak tien jong blai nitip ka ai chingim ka ai chingko chingkia ka ai chingsai ka ai chingma ka ai chingsnei bat kalong kata ka wajlam arlian sati ka baot na barok saudong kali kaktien ka jong blai ka mamangi menta bat setelah ka pakai barok kawai ni kan mau buram ya kani kaktien ka jong blai Tuhan kepala kumno lin buram ya kani kaktien jong blai kumno lin buram ya kaktien jong blai bon na preng jongi bon kiyeng kisan di buram ya kaktien jong blai ya ka Bible da ka bakip sna kaduan ibu ha hayeng jongki itang ni timomati bat ijupule teng wala da buon ki bamapule bat ibu ya kesentiu ibu ya timomati bat ibu ruhajra ibu ram ya kaktien jonglei ya ka Bible kali golong ko badontam ko hen ko para bangilale ya kata Henry ham krau susu ban buram ya kaktien ka jonglei kamut kumni banang sya susu kumno bangin buram ya kaktien jonglei nalo bangilale kita ke external appearance ang kita gijing pau jongi ban buram ya ka Bible kaktien ka jonglei dari susu halo jonglei bangin buram sisa ya kaktien jonglei
kabaningkong kumanglos nga wala gajupule kabaningkong mentagasni kabala pule sintanak ini bat kabala syai kadar hadu kata-kata na kitab jong Nehemia Uesra ulendo amba ulawan syakmat bat wakule ya katim kecong play bat baro kipat kilasnap lakule katim jong play Tuhan ko para Nide bantuli ya katin jongplay. Ladang iburang ya katin jongplay ya ka Bible ngidon kam bantuli ya ka manla kasni swa bangindakya. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai